Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele thutong ena ya mefuta ya phuputso, metheho ya yona. Mme re se re le mothating oo re buang ka mefuta ya phuputso ya sehlooho. Videong e fetileng re tadimme sebopeho sa lesedi data, mme ra elellwa hathwe data ke makumane kapa mekotsolane ya lesedi eo ha mmoho e etsang lesedi lena le bitswang information. Jwale ya ba re hopotsana hanyenyane ra re theory ka nngwe e jere di-concept tse mmalwa, mme concept ka nngwe e jere matshwao a mmalwa. Letshwao e leng indicator ka nngwe le jere basusumetsi e leng di-variable ba mmalwa, mme ra re mosusumetsi le yena ka nngwe o jere boleng bo mmalwa. Jwale ya ba re jwale ha re kene re shebe theory ka kotloloho na theory ho thwe ke eng. Le ha moelelo wa lentswe kapa wa term theory le sa o tle botsekeng phuputsong, le bolela polelo e leng statement e tjhong kapa e bolelang se itseng, e claim-ang ho hong ka semaka e leng ka phenomenon. Di-theory di ka pharalla ho tloha ho tse rarahaneng e leng tse complex, tse kgolohadi mona mo re tla re large scale, tse fupuditsweng ka nepo, tseo ho tjho e leng di-claim tsa tsona di tiisitsweng e leng substantiated, le ho thehwa hodimo ha phuputso ya borutehi e leng ena ya academic, mme ho isa ho ipuellang e leng ho kesang, ho ipuelang fela kapa ho phasoloha ka maemo a itseng. Di-theory di ka pharalla ho tloha ho tse rarahaneng, tse kgolohadi, tse fupuditsweng ka nepo, tseo ho tjho ha tsona ho tiisitsweng le ho thehwa hodima phuputso ya borutehi, hape le ho isa ho ipueleng fela e leng ho kesa kapa ho phasoloha hunches ka maemo a itseng. Ke yona theory ha o hlaloswa rona e ka thwe ke kutlwiso ya rona ka na lefatsheng e leng world le sebetsa jwang, e thehilwe hodima ha di-theory. Boholo ba phuputso bo phathahanetse e leng bo consent, bo phathahanetse ho phephetsa e leng challenging, ho tjhorisa e leng refining, ho atolosa di-theory tse teng kapa ho etsa tse ntjha e leng developing, ho etsa tse ntjha. Jwalo ka ha dipolelo e leng di-statement tsa theory ho tlwaetswe ho di bolela e leng ho etsa express ka monahano wa hlooho abstract, ho a hlokahala ho di qhetsola ho fihlela dikarolo kapa dikarolong e leng di-parts tsa mathomo, di-constituent, ka sepheo sa ho di hlahloba e leng ho etsa examine. Dipolelo e leng di-statement hangata di entswe ka mehopolo, di-concept, le ho bolela na di amana jwang. Jwale ha re shebe mehopolo e leng concepts. Mohopolo kapa concept ke lentswe, term,
sebakeng sa semaka phenomenon, semaka se itseng ka kotloloho, hangata ke monahano wa hlooho abstract, jwalo ka kgaohano e leng alienation kapa osele, ho hong e leng osele. Socialism ke theory ya dipolotiki le economy ka kopano ya setjhaba e buelellang matsapa, means a tlhahiso le production, kabo distribution, le phapanyetsano e leng exchange, mme tsena di laolwe ke setjhaba ka kakaretso. Jwale hape ho boela ho hlaha tekano e leng equilibrium, ho bolelang matla a hulanang jwalo ka matla a kabo e leng supply ya tse rekiswang, le tlhoko e leng demand ya tse rekwang. Hape e ka ba setjhaba, concept e leng society, empa di ka boela tsa eba tse tshwarehang, tse bonwang, tse concrete, jwalo ka phoofolo, toropo le tjhelete e kenang e leng income. Mehopolo, di-concept e mengata e tlwaelehileng e arolelanwa ke bohle setjhabeng e leng society, le ha ho le teng phapang e leng variations ya meelelo dipakeng tsa ditlwaelo tsa bophatlalatsi e leng cultures le dipuo tse fapakaneng. Mohlala, mohopolo kapa concept ona, tlhompho e leng respect, o tla bolela se fapaneng ho lepantsola seterateng ho feta mohlomphehi wa morena. Mehopolo le concept e meng e utlwisiswa ke ditsebi fela ho ya ka dithuto e leng di-discipline tse itseng. Mohlala, dermatoglyphics e leng thuto ya metwa, markings e letlalong kapa ditema, patterns tse menwaneng, matsohong le maotong esita le kgokahano ya tsona, le thuto ya tlolo ya molao e leng criminology. Setlama e leng lebitso la dimela tse mmalwa ho bitswang ke milfoil. Hape ka ba parakerenisium e leng paracrenism, phoso ya ho fosa letsatsi e leng date le nepahetseng. Bojakane e leng anticipatory socialism e leng anticipatory socialization e leng tsela kapa process e thuswang ke ho kopana ha batho, moo batho bao e seng ditho tsa sehlopha se itseng seo ba se ratang ba ithutang mekgwa ya sona ka sepheo sa ho inolofaletsa ha e se e le ditho tsa sona, jwalo jwalo. Jwale mehopolo e leng di-concept e lokela ho bolelwa moelelo ya yona ho etsa e utlwisisehe kapa e utlwisiswe ke bohle ka ho tshwana. Sena se bonolohadi dithutong tsa science tsa tlholeho e leng natural sciences, moo meelelo ya mehopolo, di-concept, jwalo ka maqhubu a seyalemoya e leng radio waves, lebelo, acceleration, le di-element e leng dintho di etsahalang. Dithutong tsa batho, humanities, le di-science tsa setjhaba, social sciences, sena se ka eba thatahadi jwalo ka mohopolo, concept wa botle, tlhompho, mafolofolo le motivation, kamano, kinship, jwalo jwalo. Hoba meelelo ya yona hangata e hodima ha maikutlo, boleng, meetlo, jwalo jwalo. Jwale ha re shebe matshwao a ne re ile ra bolela ka ona lona. Matshwao e leng indicators ao e leng monahano wa hlooho, abstract, ho thata ho a utlwa, ho a bega, evaluate, wa utlwa ke re etsa detect,
ho abega, evaluate, kapa ho ametha, ho ameshara. Etsa letshwao anxiety e le mohlala. O tla utlwa kapa detect letshwao anxiety jwang mothong. Karabo e tla ba ka ho sheba matshwao, indicators, dimaka, di-phenomenon tse supang boteng ba mohopolo, concept. Mohlaleng mona matshwao, di-sign e leng signs, a ka bontsha letshwao kapa ka bontshang letshwao anxiety e ka eba ho thothomela, sefahleho se sosobaneng, ho rabaka, ho fufulelwa, ho phefumoloha haholo, jwalo. Thutong ya science le technique e le ena technical, matshwao, indicators, hangata a bolelwa moelelo wa ona o tshwana le lefatshe lohle, kapa o tshwana lefatshe lohle, moelelo wa ona o tshwana lefatsheng lohle. Dithuto tsa batho e leng humanities le di-science tsa setjhaba, social sciences, tsena di lokela ho fuwa moelelo ka hloko ho ya ka morero, projeke ya phuputso. Hobaneng dithutong tsena ha ho tumellano, consensus e entsweng. Jwale ha re shebe ba susumetsi, di-variable bane ba re ile ra bua ka bona. Ba susumetsi, di-variables, ho metha e leng ho etsa gauge, ho gauger, ho phura, ho metha e leng ho etsa gauge kapa ho pharalla, extent, kapa boholo, degree ba matshwao. Ho metha, ho pharalla kapa boholo ba matshwao, o lokela ho fumana karolo, component ya matshwao e methehang, e measurable. Jwale letshwao e leng anxiety lela le re buileng ka lona, leo ho entsweng mohlala ka lona, ho thata ho le metha kapa ho le meashara. Ho thata ho metha boemo e leng level ba ho ngongorela, empa ho ka methwa sefutho seo a phefumulohang ka sona. Thutong ya science ya tlholeho, natural sciences, ho bonolonolo ho bona matshwao, indicators, boholo ba sebaka e leng area, motjheso kapa mohatsela, temperature, lebelo, speed, sefutho sa lebelo, velocity, ke mehlala e totobetseng. Ba susumetsi e leng di-variable, ba bang ba ka loka thutong ya science tsa setjhaba, haholoholo ha o ithutwa ka dipalo e leng quantitative, dipalo tsa bona, mohlala, lenane la batho ba mohwantong, mefuta ya mesebetsi ya bona, tjhelete e kenang, income, kapa meputso ya bona, jwalo. Jwale ha re shebe boleng, values, boleng bo sebediswang ke dintho e leng di-units tse sebediswang ho metha ba susumetsi, di-variables. E le ha re re boleng, re bua boleng bo sebediswang ke dintho tse sebediswang ho metha ba susumetsi, leng di-variables. Boemo e leng level ba ho otla botsekeng e leng precision, ho metha kapa ho meashara. Boya ka semelo, nature, semelo sa mosusumetsi, variable, le mofuta wa boleng bo amanang le bona. Dithuto tse itseng tsa science di hloka basusumetsi, di-variables, ba methwang hantle ka nepo. Athe dithutong tse ding tsa di-science tsa setjhaba e leng social sciences, teng ho ka bekgwa kapa ha keijwa ka boholo e leng scale, sekala, ka boholo ka tshebediso ya mantswe a kang dumela e leng agree, ho se wele ka mona kapa ka mane e leng ho ba neutral, ho hanyetsa e leng disagree. Lesedi, data, jwalo ka ha le bonwa e le mekotsolane kapa makumanenyane a lesedi,
le ka eba maemong di-leveleng afe kapa afe a kamano levels of abstraction. Merero, diprojeke tsa phuputso hangata di qala ka monahano wa hlooho abstract, di ntano ya ho se tshwarehang se bonwang se concrete nakong ya tlhahlobo ya investigation, di boele ho monahano wa hlooho hape ka nako ya diqeto, di-conclusions. Lesedi le hlohlehang moya le ba manipulated kapa le susumetsehang, le bekhehang hape le qollehang, le sekamela boemong ba boleng, empa dithutong kapa di-subjecteng tsa thuto ya batho humanities le thuto kapa dithuto subject tsa science tsa setjhaba, social sciences, ho ka eba thata haholo kapa hwa hana ho metheha kapa hwa hana ho metha basusumetsi ka boleng bo otlang botsekeng. O ka amahanya maemo, di-level kapa kamano levels of abstraction, le ka moo o batlang phuputso ya hao ebe sebopeho se jwang. Sehloho title, sehloho sa hao le potso ya sehloho, main question ya phuputso, di tla bolelwa ka boemo, level, ba theory ka theoretical level, mme dipotswana, sub questions, di tla arolwa ka mehopolo, di-concept tse fapaneng. Ka sepheo sa ho tseba ho hlahloba tsena, o lokela ho tseba na o tla sebedisa mekgwa, di-type efe ya ho metha, ya ho meshara, ho hlalohanya ho etsa assess boteng le boholo, sekala ba mehopolo di-concept, isita le ho tseba boholo scale, skala ba ho metha boholo ba measurement, ho bolela mekgwa di-types ya ho metha. Qetellong o tsebe mekgwa, di-type ya ho metha e tla fana ka data, lesedi la mathomo le tla qanollwa. Jwale ha re shebe lesedi la mathomo lena leo ho thweng ke lona le tla qanollwa, le lesedi la bobedi re bua ka primary data le secondary data. Lesedi, data, le tla ka ditsela tse kgolo tse pedi ho latela bohaufi closeness, bohaufi ba lona ho ketsahalo event, ketsahalo e rekotwang. Lesedi, data, le lekotsweng, observed, kapa le experienceweng, kapa le haufiufi le ketsahalo, ke leo motho a ka fumanang nnete, truth, ka lona, mme ho thwe ke lesedi la mathomo, primary data. Mehlodi e ngotsweng, e tolokilweng kapa e rekotuweng, lesedi la mathomo kapa e rekotuweng leseding la mathomo, mehlodi e ngotsweng written ebile e tolokilweng kapa e rekotuweng ho lesedi la mathomo, primary data, e bitswa mehlodi ya bobedi, secondary, yo motho a kekeng a e tshepa ha kalo. Mohlala, ha o bala koranteng ka mollo o tjhisitseng ntlo ya hao ka morao ho letsatsi, o tla fumana lesedi le sa boleleng hantle seo o se experience-itseng ketsahalong eno. Ke wena ya tla tseba hantle ka dinnete, di-facts, mme sena se keke sa hleka-hlekwa kapa sa etswa distort ke ho toloka ha motho o sele. Jwale lesedi la mathomo ha re shebe lona ka kotloloho, re foqwa lesedi la mathomo letsatsi lohle. Medumo, sounds, tse bonwang, sights, tse tshwarehang, tactile, things,
di tshikgunya dikutlo tsa rona ho ya ho ile. Re na le disebediswa e leng di-instrument tsa ho metha, tsa ho meshara seo re sitwang ho se ahlola kapa ho etsa judge ka dikutlo tsa rona, jwalo ka ditshupanako, di-clock, di-barometer, dipolokelo tsa kgwebo e leng business accounts, jwalo jwalo. Ho teng mekgwa e mene ya ho bokella lesedi data la mathomo, primary data. Mothati wa pele, ho metha e leng measurement, ho meshara, re bua ka measurement. Mona ke pokello ya dipalo tse supang dikakaretso, di-amount, jwalo ka lenane la bakgethi, sephetho sa tlhahlobo e leng mileages tsa dikoloi, motjheso, temperature kwa oven ke measurement e leng mane moo methwang. Mothati o mong ke tekolo e leng observation, di-record tsa diketsahalo, maemo a bitswang situations kapa dintho tse experience-itsweng ka dikutlo tsena tseo re nang le tsona tsa mmele ya rona, mohlomong ka thuso ya disebediswa ya di-instruments jwalo ka camera, tape e hatisitsweng kapa e rekotuweng, microscope, jwalo jwalo, ke tse re thusang ho lekola. Re ka sebedisa kutlo tsa rona kapa ra thuswa ke tsona. Mothati o mong, ho botsa e leng interrogation, lesedi, data le fumanweng ka ho botsa le ho qisa ka dipotso, jwalo ka lesedi, information la dikahlolo tsa batho tseo ba di ratang, tseo ba di hloileng, jwalo jwalo. Mothati wa ho qetela wa bone, ho kenya letsoho, participation. Mona lesedi, information le fumanweng, ho bua ka la experience ya ho ithuta, mohlomong ho palama sethuthuthu le ho thusa ho tsitsa, ho balansa, ho sebetsana le mabone a laolang sephethephethe, jwalo jwalo. Lesedi e leng data la mathomo ke lona la pele le haufiufi le boemo bo rekotwang. Ka ntle ho mofuta ona wa ho rekota lesedi, ho ne ho tla ba thata ho utlwa eng le eng, empa mofuta ona ke o bonolo o re tsebang ho buisana ka dinnete, di-facts le batho ba bang. Lesedi, data la mathomo le ka fana ka lehlakore, facet, le haufi haholo la bophelo le ho phela ha rona. Le ha ho le jwalo, ho bokella kapa ho collecta lesedi la mathomo ho ja nako e ngata, hangata ha e etsahale. Kwana le ha lesedi, data, le lengata le bolela boleng e leng reliability, ho ja tjhelete e ngata ho hlopha ditlhahlobo, di-surveys tse kgolo le dithuto tse ding. Ho feta moo, ha ho etsahale hangata ho teana kapa ho fumana access ka kotloloho le thuto eo o e fuputsang. Ho tea ka mohlala, diketsahalo tse ngata tsa nalane ha di a siya bopaki bo tshwarehang. Ha re shebe lesedi lena le ho thweng ha se la mathomo, mohlodi wa bobedi le secondary data. Mehlodi ya bobedi ya lesedi ke lesedi le tolokuweng kapa le rekotuweng. Jwalo ka ha re foqwa ka lesedi la mathomo, ho ntse ho tshwana, re ntse re phohloletswa, cascaded, re ntse re phohloletswa mehlodi, di-sources ya bobedi, secondary data, ka tsela ya ditaba tse moyeng, dikoranta, di-magazine, di-documentary
di-video, dipapatso, internet, jwalo jwalo. Lesedi le thatetswe, le pakilwe, le phuthetswe spam dingolweng, diartikeleng kapa ho tse mamelwang. Boleng, quality ya lesedi, data, bo ya ka na mohlodi ke ofe esita le mefuta ya ho lepeha e leng presentation. Di-journal tsa dibadibadi tsa boemo bo hodimodimo tse nang le dipampiri tse nyakuretsweng ke ditsebi tse hlahelletseng ka mahetla, di tshetse dingolwa, di-articles tse ngotsweng ke dibadibadi tsa boemo bo hodimodimo. Dimakasine di ka eba le lesedi, information, la bohlokwa, le tshepahalang kapa le fofotsang, flippant. Ho jwalo fela le ka dibuka, dimilione tsa ho teng dimilione tsa dibuka, ehlile ho jwalo fela ka dibuka, mme dimilione di teng tsa dibuka. Dibuka di tloha ho tsa tsebo e fupuditsweng ho isa ho tsa dingangisano, ho fihla ho tsa bohlanya pap ba batho ba ipatlelang tjhelete. Mananeo a television le seyalemoya le ona a ntse a le jwalo ka ho tshwana le lesedi le teng inthaneteng. Karolo, aspect e kgolo ya ho sebedisa mehlodi ya bobedi ya lesedi ke ho etsa tlhalohanyo e leng assessment ya boleng ba lesedi, information kapa maikutlo, di-opinion, maikutlo a fanweng. Hona ho etswa ka ho nyakurela, reviewing, boleng, quality ba bopaki bo behilweng dikgang, di-argumenteng tse kgodisang, validity, hammoho le seriti, reputation, le mangolo a thuto, di-qualification a mongodi kapa a behileng, presenter. Ke ketso, practice e ntle ho bapisa lesedi ho tswa mehloding e fapakaneng. Hona ho thusa ho hlwaya leeme, ho otla ka thoko, inaccuracies, le boinahanelo, pure imagination, bo sa tiisweng ka bopaki. Hape ho tla bontsha ho toloka ho fapakaneng ho entsweng ka ketsahalo kapa semaka. Jwale ha re kgaotse mona, re tle re tlotla re sheba lesedi la dipalopalo e leng quantitative data, le boleng. Boleng mona re bua ka qualitative data, esita le maemo, levels a ho metha, a ho meshara. Lesedi la dipalopalo, quantitative data, le qualitative data, hape le levels of measurement. Ke seo re tlotla re di sheba video e latelang. Hopola ho subscribe, re ne re tsamaye mmoho re utlwe na ho thwe eng thutong ena ya mefuta ya phuputso, mme metheho ya yona ke moo re tsepameng hona teng. Haelale.